mate ni ring mai nu sang khazanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa mate tu na paisa ka momoti ATM ma min hak renga ti nia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga la ngem nang ni nu pa chu ngen ti mol mola hey kan fanuin shilong atangin poisa mi ron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lomole SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tangkai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direng ot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan longlom na perani Street Bank mobile banking service kan he show sponsor tu te hi State Bank of India mobile banking te an ni a tin ko sponsor tu te hi AMC MNJC and IR Chan Mari Ramhun Road an ni a tin NRHM Louis Ortholal Boya Shopping Complex Bethel Electronics Millennium Center Environment and Forest Fancy Electronics ten ni a tin mintan pui tu te hi DRDA Leroni Enterprise ten ni a tin ka makeup moi taka min chei tu te ka mai ka sam te nal tak tak zan tin mai min chwa tu te hi aroma beauty parlor anni hi Millennium Center a D5 a third floor a an oma mi pale mei chia thler sang lovin samtan chei ti zong zong te po anti sak thei veka tin ka kor moi tak maya min threi sak thin tu te hi vakiria anni a ani hi Millennium Center a tho C35 le 36 a second floor a anomani te hakan soi vele du shim shimani le inti siak na kan tran chole ngal mo panga ke hi Emily Vanal tluangi Christmas tar kani a JNV ma mitele government Mizo High School te in inti siak dona an voi ni na ve to ani a turani a question and answer atangin bul kan tran le anga round 1 a hand question and answer ani a zo na le chan na kanin zo tang ha he hian mark so puanga zo na panga ve kan zot le don ani JNV ma mitte hin ringem in ring mo in zo na he hi ani ai zo le sil charin kara motor gate om thin kha eng tikumati top nge ani in hun a intane Gue somsari panga sang ka zukwa somsari panga anti an sang dikem menang o sang diklo tlat sang ka zakwa somruk le pani zo kani government Mizo High School te in ringem in zo na chu he hi ni people sul nu mu tur tam na ber khwa enge ni in huna intane Farkon nanti a adikem o inante ang ansang di kani ka timayang o ti kha thaviaw wania shat lo po kha chan lo ai chanin chan zel tur alo dik lo ani poina poi reng lo wania le JNV mamite in zona he hi ani adul khaiti po sakange ti tu khatunge ni in huna intane second ni time zo mantlat Nawal Singh riding instructor ani le government Mizo High School te in zona he hi ani justice delayed is justice denied ti thu soi tu khatunge in huna intane man mo lo tur Martin Luther King Jr. ati a chang dike menang o a chang dikari
Martin Luther King Jr. ati a chang dikani JNV mamit te ing zo na pathum na chu hei hi ani mi puipol la kan ram tani thokang uti la phwa tu khatunge in hun a intane second nga time over le mantlat mai puti zoram pela ani puti zoram pela mingin che to nga yem aming alar boga lo sin charo le government mizo high school te inzo na he hi ani sa phla ming thang White Rose of Athens salar ber tu khatunge in huna intane second song Peralin. chang dikangem enang chang diklo tlat nana moskori de ni maro chu chanjel kha tha khani chin po khan far kon kha ti to pangan tian ti to pa lo dika kha wa khan lo dik pal lo kha the chu wang chan chanjel thau tur ani ne JNV mamite in zona he hi ani Puem Lalman Zwalan Lieutenant Governor ani zel theina na apui chuan a deputation period po hum saktiam tu khatunge in huna intane Rosiema. puro siya mahanti an chang dikem inente ang chang diklo tlat NP mathur ani government mizo high school te in zona he hi ani chief minister nena you'll go down in Mizoram history as a perpetrator of abuse of power ti thu thon tu khatunge in huna intane second nga time over mantlat pues arvala ex-chairman MPSC ni mingin siya to ngayam ni pon mingin siya to ngayan lo chin siya le kyaw do ni pues arvala ani JNV mamite in zona he hi ni chongchen zarat langwal a thut fet deuh khan a kapkara thu nula khan engtin nge ati thin in hun a intane Atui burin mindau. engtin mo kalau she chiang man mia lo ve khat chan soile Atui burin mindau. atui burin min do adikem enang diklo tlat mai avai lo bokin min do ti zo khani avan poi ve min do lai kha chu in anga sin le man mo mia lo tur ania second somni ne ngun le zwal deuh khan han ngai to ula zona la tamalom le tra government mizo high school te in zona he hi ni Puem Lalman Zwalan IS zoma musariya kaldona cheng zanga pai tu khatunge in huna intane Dr. Thansanga Dr. Thansang and discuss na sa thei khop mai adika ngem inang diklo tlat Dr. Thantloa nga Thansang ani lavin Thantloa nga zo kani wa wi ve
mara chu round 2 3 4 lo malom han tang le so ro le ti khan round 1 kan zawa round 1 kan zawa round 2 a kan chun zom le nga langa round 2 hian mark nga apodona adik le diklo ania mark nga apodona zo na pali ve ve kan zot le don ani JNV ma mi ta tangin bul kan tan le anga in ringem in ring boka in zo na chu hei hi ni Syria ko pui chu Damascus ani adik nge dik levin huna intane dik adik antian chang dik nge dik lawen ang o an chang dik ani Government Mizo High School te in zo na he hi ni Planet Zing Evening Star kan ti chu Mercury ani adik nge dik lawin huna intane dik law enge dik na Venus chiang mo kan enang adik lawan ti an chang dik nge dik lawen ang o an chang dik ani chle mai Venus ani JNV mamite in zona he hi ani Mizomi mani lo ka Mount Everest launch wak tu chu David Zoming liana ani adik nge dik lawin huna intane dik adik antia David Zoming liana adik mo ale adik nge dik lawin ang o David zo mangaya zo kani zo minglian ni Levin zo mangaya zo kani poile mai le Government Mizo High School te in huna intane in zo na he hi ni Kumin Republic Day a khanzir tir tu te hne na an hlan thin National Award dong tu Government Champhai Higher Secondary School zir tir tu kha si wal rikhu ma ani adik nge dik Levin huna intane dik adik an confit he khop maya adik nge dik lob enang o an chang dik ani JNV mamite in zona he hi ani element zinc atomic number 19 nei tu cho potassium K ani adik nge dik lawin huna intane dik an chang dikem o inente ang an chang dikani nom chautan khopin ka sian chang dik zel box se kut ben dar na to ro ma le Government Mizo High School te in zona he hi ni Miss World 2013 chu Philippines mi Miss Megan Young ani adik nge dik lawin huna intane dik chiang mo ien to mi Mel chai tiem chang dik nge dik lawin en tiang an chang dik ani le khazir chau lo po lo en chin tho ni khatro ale zona kanin zo chun som le zelanga JNV mamite in zona he hi ni Mamko full form chu Mizoram Agriculture Marketing Corporation ani adik nge dik lawin huna intane man mo lo tur dik adik kan tian chang dik nge dik lo enang o an chang dik le ani Government Mizo High School te in zona he hi ni Project Tiger ha kumsang ka chakwa samsari panga atang atan ani adik nge dik lawin huna intane man mo lo tur dik adik antivele a an chang dikem o inente ang dik lo tlat sang ka chakwa samsari le pathum zo kani nui de sang to ula
TV in lo lang thalo palang in sung te khan lo tang don ro bisin tum bo chan chadon na lo nya in zam tu kin ka sha zam tu su in zam chang ke ma po ka lo zam ve je la nya ti khan round 2 kan zo le ta round 2 khan mak nga pu kan ti kha points en chak to khop mai ma se tu na chan kan en chi lawanga kan en mai re lo te kan sol lok nga kan sun zom le wat don nya kan lo let le kan sun zom le ngal mol molanga zan te re lo zok nan contestant te in ready ready mo le round 3 kan lut le ngalanga round 3 a hian optional round ani ya adik ber answer dik ber an thlang don ani a zo na pani ve ve kan zot don ani GNV ma mitten zo na an chang masale don ani GNV ma mitte in zo na he hi ani Pentagon omna mun chu A Washington DC B London C New York D Paris in hun a intane A Washington DC. A Washington DC and tia an chang dikem o enang o an chang dika point som an hu ni Government Mizo High School te in zona he ni India House omna mun chu A Delhi B London C Los Angeles D Moscow in huna intane A Delhi inti an chang dikem o enang o chang diklo tlat London zo kani London a khan India House om ti kha lo chin cheu len kal hun in zatheng don nya o ale JNV ma mitte in zona he hi ani Moscow got clear lar tak ming chu A blue square B black square C dark square D red square in huna intane C dark square. C dark square antia an chang dikem o enang o diklau tlat mai koreng rong in hak le in korlum kha eng rong nge red square ani red square korsen in haboka lo chin chha le don ya Government Mizo High School te in zona he hi ni Germany khopoi ming chu A Amsterdam B Vienna C Berlin D Bayern in huna C Berlin. C Berlin antia confirm an chang dikani tuna round top na bear zan in ta na round nung bear round 4 kan lut do na nga round 4 visual round ani GNV ma mitte in zona he hi ani enge ni le in huna intane Sai pui mong tam. Ani ngem en tiang ani lo tlat mai chura pare pani Government Mizo High School te in zona he hi ni enge ni le in huna intane second nga sang man lo tlat chura chirot lung ani chura ve ve nya shat lo har deu ani mai thei ani chura thon thu kha le alem khain lo en ngun le vyao ngai don ani museum a khen oma lo han kal ula lo han en ro o ale za en tan swan kan zova tikhan
za ina moi ta ka min chei tu te hi kan soi le du a ka mel le ka mai chei tu te hi ka mel le ka sam chei tu te hi aroma beauty parlor te ani a tin ka kor moi ta khi vakiria ni ti kan soi du a tin he show a lo thlin theina na sponsor tu hi State Bank of India mobile banking te ani ti kan soi le du ani le kan ti top ma in kan points te han enila JNV Mami 10 point somni le panga an mu a government Mizo High School 10 point somli le panga mu in chakjok ni na zaina tan chuan an nei ria naktuk zana a hun nga ya daria ta kanin mole cheu donia in zawain mang chave kule Oh he mate ni ring mai Nu sang kha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa matin tu na paisa ka momoti ATM ma min ngak renga ti nia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga la ngem nang ni nu pa chu ngen ti mol mola hey kan fanuin Shillong atangin poisa mi ron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lom mole SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tangkai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan longlom na perani State Bank mobile banking service mobile banking service